Dobar dan, ja sam Dorin Jelničić, radim na Kineziološkom fakultetu i dobio sam par zahtjeva za izradu nekakvog instrumentarija za nekakva mjerenja sile. Pošto su kineziolozi i ljudi koji se bave proučavanjem kretanja ljudskog tijela, onda im je bitno takve nekakve mjerenja. Znači dobio sam zahtjev za izradu dinamometra. I taj dinamometar je trebao tu nekakvu silu, neku aplikaciju koja će obraditi te podatke i prikazati. Znači sam dinamometar se sastoji od senzora pritiska, nekakvog instrumentacijskog pojačala koji će taj signal iz tog senzora pretvoriti u nekako veći napon koji će onda analogno digitalni konverter koji se nalazi u Arduinu u ovom konkretnom slučaju pretvoriti u izlaz koji će emulirati serijski port. Znači, zahtjev je bio da sam uređaj za mjerenje sile pritiska u određenom putu, kad čovjek stavi ruku, on pritisne taj nekakav uređaj i u određenom putu da izmjeri silu. Sam senzor pritiska ovako nekako izgleda, znači jedan dio je fiksni, a drugi se pomiče. U trenutku samog micanja to su mikronski pomaci, znači kad bi gledali sa strane ne bi uopće vidjeli da se taj sam senzor miče. Ovako izgleda nekako šema spajanja samog senzora. Ne znam ako ste slušali elektrotehniku i nekakve elektronike, onda se sjećate Winstonovog mosta. Znači imamo nekakvu pobudu od recimo, meni je bilo zgodno uzeti 5 volti, naravno jer na samom USB-u imamo odmah 5 volti. Dva od ova otvora su promjenjiva i u trenutku kada na sam senzor ne djeluje nikakva sila, onda je taj Winstonov most sam izlaz iz njega je 0 volti. No, u trenutku kada on uđe u disbalans, dogodi se razlika potencijala između dvije točke, ali je ta razlika potencijala dosta mala. To je reda veličine 20-30 mV. I onda trebate imati nekako pojačalo koje će taj signal pretvoriti u recimo 5 volti, koliko je vama ulaz u analogno digitalni konverter. Za pojačalo sam iskoristio instrumentacijsko pojačalo, to je mali čip. Ne znam ako se sjećate, ako ste slušali, dosta se govorilo o operacijskim pojačalima. Instrumentacijsko pojačalo je nekakav nadograđeno instrumentacijsko pojačalo u smislu da ne morate imati nekakvu referencu. U mom projektu sam koristio Arduino, to je hrvatska verzija Arduina, to jest neki dečki su odlučili izdizajnirati Arduino i možete ga kupiti kod nas, mislim da je oko 120 kuna. I ovako izgleda kompletan projekt. Znači ima USB port koji uštekate u kompjuter i instalirate drivere koji glumi onda serijski port. Izlaz na samom serijskom portu su hrpa brojeva. Znači, pošto je ono 10-bitni analogni digitalni konverter, onda imate razlučivost od 0 do 1023. Znači vama i onda taj broj kasnije još morate umjeriti i dobiti, da vam ne znam, broj 100 znači 20 njutna recimo. Sad je pitanje kad imamo te podatke, kako ih poslati na web. U početku, dok nisam još napravio Chrome Maps aplikaciju, imao sam standardnu native OS aplikaciju pod Windowsima
koja je eksploatirala sve te podatke u nekakav CSV, pa se onda u web formi uploadao taj CSV i on je to puknuo u bazu i tako je to funkcioniralo. No nije baš praktično. Jedno od rješenja koje sam mogao izabrati je bilo Java ili nekakav Java applet, no nisam baš sklon tome, imao sam nekakva loša iskustva. Rješenja naravno još tu postoji Silverlight ili Flash i nešto što je kolega prije pričao, Node.js i naravno Chrome Appsi za koje sam se ja odlučio. Znači šta su Chrome Appsi? To su aplikacije koje se izvršavaju unutar samog Google Chroma ili Chromiuma. Izgledaju kao nativne OS aplikacije, znači tako reći teško, ne možete ih prepoznati ako ne znate da su to one. I cijeli kod pišete u HTML-u i JavaScriptu, a JavaScript je ekstendana sa nekih 50-ak Chrome API-a. Znači kako krenuti, morate imati nekakav manifest JSON u kojem definirate svoje ime i ukoliko želite komunicirati sa serijskim portom, naravno morate dati prava za serial API. I naravno server na koji želite poslati te podatke. Sad ću malo pričati o Chrome Serial API, pošto sam njega najviše koristio. Znači da bi uopće mogli komunicirati sa serijskim portom, morate koristiti metodu Chrome Serial Open u kojemu odaberete serijski port, odaberete brzinu i funkciju koja će se pozvati u trenutku kada se serijski port uspješno otvori. A recimo samo čitanje podataka, imate funkciju koja u svoju varijablu definirate objekt u kojem će se nalaziti podatak koji je pročitan sa serijskog porta. I znači onda sa komandom Chrome Serial Read odaberete connection ID koji dobijete prije toga od Chrome Serial Opena, odaberete broj bajtova koji želite pročitati i funkciju koja će se, funkcija koja će se pozvati prilikom čitanja. Znači, to je ta ista funkcija u kojoj pozovete, pa onda radite buffering podataka koji vam ulaze. Serijski port je malo specifičan po tome što nemate nikakvih interapata, ne znate kada se nešto pročitalo ili nije, pa morate parsirati te podatke sami i zato ako ste vidjeli tu, ja imam nekakav hash koji mi kaže to je kraj tog jednog podatka. Na taj način sam ga uspio parsirati. I znači zadnje, taj podatak sam želio poslati na svoj server. Naravno koristio sam XML HTTP request koji sa get metodom jednostavno pošalje podatak gore. Nije najbrže, ali proof of concept je sasvim dovoljno. I sad kratki demo. Znači, ovo je neki shortcut na tu aplikaciju. Aplikacija je prepoznala da se to nalazi na COM portu 6, znači status je connected i znači trenutno na ovom podilju senzor. Uglavnom, raw read je podatak koji vam kaže onaj izlaz iz analognog digitalnog konvertera, znači od 0 do 1013, a force je sila koja, znači nakon što umjerite morate imati nekakvu tablicu koja će vam reći koliko je sam izlaz iz analognog digitalnog konvertera to stvarna sila. I znači sad ću reći, ne znam, webcam i u ovom trenutku sam uređaj počeo slati podatke na server, ali izgleda mi se nešto desilo.
Sam sekundu da pravim resetirati. A cijelo vrijeme pokazuje silu nula. U ovom trenutku on šalje podatke na server i da sve radi, mogli smo ga vidjeti na serveru. Znači, pokazat ću vam podatke koje sam napravio malo prije kada sam radio samo testiranje. Znači, to je nekakav graf sile koji smo poslali na sam server. Evo, to je prilike. S obzirom da je aplikacija sad tu na desktopu, kako se dobije kad napravimo sve to skupa, kako dobijemo nešto što završi na desktopu? Znači, Chrome Appsi je jedan direktorij u kojem onda u Google Chrome kažemo za početak, znači recimo možemo u settingsima, extensions, znači to je ovaj dinamometar i znači možemo reći ovaj load unpacked extension i jednostavno ga odvedemo u taj direktorij i on učita iz onog manifest JSON-a da je to aplikacija. Isto tako tu aplikaciju možemo zapakirati i kad je zapakiramo možemo je onda dalje dati ili poslati nekome. Ili naravno staviti na Google Web Store. Bog, može. Vezano uz sam taj app, on ima manipulaciju recimo serijskim portom. Kako imaš portom? Šta imaš? Znači, Google je napravio, može se zakačiti direktno na USB port i ima Bluetooth stack implementiran za sad, a vjerojatno misli još i nešto kasnije implementirati. Ali uglavnom sad USB, serial i Bluetooth. Evo ovako pitanje. Aplikacija kad si ju pokrenuo izgledala je kao native aplikacija, to je nešto, kako si to dobio? To su neki elementi koje već imaš built-in ili... Znači ono je čisto i HTML kojeg sam tamo definirao i u trenutku kad je stavite u Google Chrome, znači Google stavi kao recimo apps njegov i ja sam ga jednostavno izvukao tu, napravio sam shortcut. Ne, mislim elementi koje se koristili. Elementi je čisti HTML, CSS i JavaScript. Znači sam si u stvari. Da, sam. Okay. Rekli se znači da je JavaScript eksterno s nekim API-em. Da. Je on se razlikuje od operacijskog sustava do sustava ili je za... On bi trebao biti univerzalan za sve, zato je Chrome, ja mislim, krenuo u tom smjeru da bude OS independent. Sad ne znam za ostale... recimo, specifičnosti pristupuje serijskom portu? Recimo, serijski port na Linuxu, znači na Windowsima on kaže COM6, kako se inače zovu, a ova autodetekcija COM portova na Linuxu će reći USR TTX ONS 0. Znači, mislim da je isto tako i na OS-u. Se čuje?
Da li bi mogla ista ova aplikacija raditi kao samostalni web page ako on koristi to što expose taj JavaScript od Chroma? Da li onda ako je web stranica učitana u Chromu i koristi isti API da će raditi? Ne, znači ovi API, Serial i USB i tako to su isključivo za native webse. Znači nema načina da se ti API koristi unutar samog weba. To je jedan od glavnih razloga zašto sam uopće išao raditi native webse. Bilo bi mi puno lakše napraviti nekakvu web stranicu koja će onda to napraviti. Ali svi proizvođači brauzera se jako puno trude da što više sandboxe u samog usera, da mu uopće ne daju van onoga što smije, znači ono tipovnica, miš i to je to, ne daju apsolutno ništa više. Možda samo koliko ta aplikacija na kraju ovisna o Chrome, nije na kraju jasno jel treba čovjek imati instaliran Chrome da je pokrene ili se zapakira u neki paket koji je neovisan od... Ne, mora biti Chrome instaliran i ovisno je u biti jako. U biti najviše je ovisan ti API koji povezuju sa serijskim portom. Nema način da se napravi standalone paket? Ne. Barem za sad nisu. Hvala. Bez veze pitanja, koje je putanje do recimo, ako hoćeš učitati još neku stranicu iz svoje lokalne aplikacije, sam da možeš više tijek stranica učitati, kako ti je onda putanje, ne znam, neki slash root, nešto? Ne, evo sad ću vam pokazati, znači... Kako ti je znači učitati neki drugi browser svoje iste aplikacije? Znači, ovo je cijeli taj root koji učitamo tamo u onom extensionu i sad možemo, znači ovo je main HTML, sad ako hoćemo imati neku drugu stranicu, ne znam, main 2, znači jednostavno se navigiramo, ko najobičniji HTML, zamislite da je ovo HTML koji se učitati, znači možete imati unutar CSS-ove menije, tako da... Nema URL-a, znači mora se pokrenuti iz ovih, znači unutar Chroma. Znači root je taj koji se nalazi unutar same ekstenzije. Oprosti. Sad je namještena kompletno za Google Chrome. Znamo svi da Google Chrome još uvijek nije toliko raširen koliko neki drugi browseri. Šta je s ostalima? Ima nekih naznaka za druge browsere? Ja sam tražio neko univerzalnije rješenje, ali nažalost nisam našao. Jedno od rješenja je Node.js, pa onda dobijete, kao što je kolega pričao prije sat vremena, pa dobijete onda nekako pakirano exe file ili tak nešto. Ali osim toga, znam da je, znači malo kad sam istraživao, Firefox je imao ideju da nekakve joystike ili tak nešto priključi, ali ne znam gdje je to završilo, da bi trebao emulirati taj joystick, pa to je dosta far-fetched, ali niti jedan drugi browser nema implementirano da možete direktno USB-u priključiti, znači povući podatke sa USB-a ili poslati. Jedno pod Internet Explorerom ActiveX kontrole, ali to je onda... Zanima me, znači, onaj HTML, kako je to bilo sada otvoriš u Chrome? Može. Ako ga... Sada nema pristup serijalu. Da, znači on neće sad moći ove API-je, će mogu pokrenuti select element, on će sad tu reći error, znači ne može pozvati metodu getPorts koja mi treba da bi uopće dobio popis serijskih portova. Znači onda razvija neko debugiranje pomoću čega? Isto, znači ja mogu sad, kad pokrenem samu aplikaciju, ja mislim da mogu inspect element
i developer toolsima mogu vidjeti šta se dešava. Standardno. Znači, debugging je koji na običnoj web stranici. Rekli ste da je omogućeno pristupanje isto USB portu. Samo me zanima kako je situacija sa driverima, na koji način se može komunicirati, na primjer, sa printerom? Da li to jednostavno treba biti poseban driver za Chrome? Znam da se najlakše može pristupiti hit device-evima, ja nisam radio to konkretno, ali što se tiče printera, moraju biti instalirani nekakvi driveri, barem da on može nekako ga enumerirati. Znači ne standardni driver, nego neki prilagođeni Chrome? Ne. Zato sam išao i na USB, na serijski port, jer ga je najlakše enumerirati, standardi. Da, u principu na ovaj stavel. Pitanje, kad radiš Google ekstenziju, znam da možeš pristupati pa drugim tabovima i to. Jel ovo možeš, postoji mogućnost da ovo napraviš nešto u tom smislu da možeš komunicirati, ne znam, da otvori kao normalni tab? Bilo je prije, u verziji, ja mislim 23 Google Chroma, su native appsi bili kao otvorilo se unutar samog browsera. Ali od verzije 23 pa nadalje su totalno redizajnirali te native appse, tako da nema više nikakve interakcije sa samim Google Chrome. Jedno pitanje, kad bi recimo ovako pakiranu aplikaciju, native, isporučili nekome, jel postoji način da zaštitimo otvaranje developer konzole i nekakav način za logiranje greška? Nisam se toliko daleko igrao, ali ono što se može napraviti je prilikom pakiranja može se zakriptirati cijeli taj direktorij i to je taj cijeli paket, tako da se ne može više pristupiti samim originalnim failima. Ali pretpostavljam da ima da se može isključiti developer konzola na njima. Puno hvala svima. Dorijan Jeličić još jedanput.